Seteja para Rabu hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Minangka ungkapan rasa puji syukur da ajunan epon Allah setak bu ambu aparing nikmat. Da abdina ajunan seteja kong langkong siang mangken. Pagi ke ngampon rasana siang. Alhamdulillah bek nyengak. Ki iparingi sehat, iparingi lanceng umur malarmu keki terasa sehat. Kaula ajunan malarmu keki pakun lebur ala ko kabagusan. Kaula ajunan malarmu ke jadi orang saya terkerjat. Terkerjat dari kebagusan, terkerjat dari kebungaan, ya terkerjat dari sound system. Para Rabu to the point, to the point. Karena Kak Dinto adalah pondok pesantren Darul Quran. Kula mangki ning dalam ayat. Ternyata para Rabu orang panika ning dalam Quran. Kalimat asyaqa. Panika maloloh tak kira asyaqa. Jadi kecelakaan celaka. Nikat. Tak kira abareng sarang orang-orang semare nek kasebut Kak Dinto. Nek kata Pak kata kerjat menolong nek. Asyaqa, syaqi, asyaqa, celaka. Kak Dinto para Rabu tak kira beda pada orang-orang yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Kau leban ajunan kan pada teroan di anak saya muljat saya pun nanya iki buru iki. Iki berarti ini kata dak sampai eber. Jadi anan tero dadi orang muljat kepi. Alhamdulillah. Pas anan sambian pada tero merok omanya mana sambian. Mak tahu. Dadi kuleban sambian minabi tero merok para omah anak. Kau leban sambian gak ditomi nabi abak gak dinto tero ipalodeng aban anak bila ampon dapat ke dalam kubur. Gak dinto tidak lain ikuti sifat-sifat berikut ini supaya kau leban ajunan gak dinto para Rabu nak potoh termasuk kau leban ajunan malek tak teti orang se celaka. Pertama, la yajtami usyaqa ma'abirril walidah. Celaka nih tak kira tebah. Dak ka orang si mololo ngabdi kambun. Jadi ngakin. Ngabdi kambun. Karena di dalam Al-Quran disebut wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Keterangan kemarin. Ini kok kangku. Wala yajtami'u syaqa ma'ad du'a. Celaka nikah para Rabu tak kira akompol asarta doa artian mon orang lebur adua apernyoonan tak lupa ke Allah insyaallah ipa selamat dari celaka amin. Karena badat jebu ning dalam Al-Quran walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Senomor telo wala yajtami'u syaqa ma'al Quran. Kecelakaan gak dinto celaka gak dito para Rabu tak kira bisa apolong tak kira bisa tebak mun orang ini kelebur maus Al-Quran. Makanya Allah ajabu Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Senomor 4 wala yajtami'u syaqa ma'attiba'il huda. Celaka nika tak kira tebah abareng orang
abareng orang se monolog atorok hidayana Allah. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. 4. 5. Wala yajtami'u syaqa ma'a khasyatillah. Celaka ni tak kira apolong, tak kira tebal, tak kira neng-neng. Orang ni kamun abareng bentakok ke Allah. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Nomor 6. Hampir ni. Pertama kemarin. Bulan-bulan kita pindah ke Tanggul. Wala yajtami'u syaqa ma'at taqwa. Celaka ni kan tak kira tebang abareng ben orang setakok ka Allah. Fa'andartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa. Wa lalocot kieu wa nganun mak jona tepak ke are protol kapir kan. Ya Allah, as-sonang grubuk anu geger. Cina tanah apa nih? Cat orang decat kutu beda cobaan tengki. Eki yang mun pah cotot kapi. Wes, lanjut. Pertama, anak kaula ban sambian, terutama kaula ban sambian selaku epak ban embuk, montero tak celaka palebur abekte ka orang sepo, kong langkong orang sepo nih. Hari ya, binian. Di kecimat kepi juga. Di bagian mat cimat, cek nyarian cimat keluar-luar. Ni bon cimat nih. Embuk ni kamar Rabu, coba ger boleh bener. Mana. Iya kita yenom banyak, kita itu arif lan cukup ria. Mundak yang yenom kan? Mana? Nah jadi laposang. Tepak kare apa sih kan? Mana? Terus tompok kapi. Ada bini yenom manjeding ria. Itu orang, ini mau buat ni. Lah, bak goreng pan okutong. Bentak nyuting. Oh iya. YouTuber helap. Para Rabu. Allah kita abin. Tak baju. Gengse anu nere. Gengse le tajem. Ben malam ya Allah. Yes, tanah gulawan sampean mata. Orang nikah tak kira celaka bila orang panika abekte ka orang sepo kong langkong orang sepo bini. Ani kecimat nih. Orang mat cimat orang pai kepayan ngapu. Jadi cimat mangken berpan pai kepayan. Iya, ya mau celap kepai yo. Kula setero mata ora ka sambian, ana apa kula ban sambian nika mata on tak bisanya tak oleh nyingga dari orang sepo. Nyingga darem macam orang abad daging dari orang sepo. Betul. Kula nika nyingga darem buru dam dari orang sepo. Cek tak bisa. Teti kula ban sambian saya hadir manika para Rabu. Pacet sepah bedah. Sepah jejak, sepah gegak, sepah hebat. Mun tak kowe ngulen barokah dari sepo ka kama. Betul? Ya, mungkin anak-anak kita itu yang hadir di sini, kemudian belajar di rumah tahfidz Kak Dito para Rabu, itu harapannya akan menjadi orang baik. Maka gula ban sambian, mungkin agak baik setong tapah, agak baik setong tarakat, anak melebakus. Ketipun apa? Gula ban sambian selaku reng sepo, sehingga jangan bengal kering sepo. Boni bahana anta langkong. Kita akan fokusnya begini. Ban sebagai tangan anak kau tunduk kangko. Ban sebagai tangan anak ban kau tungap di kangko.
candi sini ka kelu, candi sini ka. Ah, bak